Good evening, Ma'am. Khurumjari Northeast Window ki dialogue ta biding tabi ribe singbu Surbala Mairembam na taram nokchiri. Ngasi ekoi ki dialogue ki thamjari ba topic si election almost over, gunfight continues. Taranipan suba Lok Sabha election gi Manipur gi ahan ba tangkaki. Tarik tarama panda inner amadi outer gi AC kharaga loisen krabasi gi matungda lemhau ribe AC khara outer parliamentary constituency gi lakadribe tarik tara taruk sida pangthok nabi firm se leire teraga sida election mamang da election commission na kyodo conduct thokraba swaida nomai kapna ba se mung lep khra matungda loisilakpagi election manung gi dai yorom dai gi nagi sida da amu akhoi gi thamurang purel da amu puina lepura matungda ku gi khulai paiba singna koktrukta kadang banda dai ningthau khongi jagana tingbada ka pa hobai firm se mung leire mung lepura kanda election se almost over Haibatare, Ngarang Siamuk Yam Sang na Numidang Su, Hogi Sekmai, National Highway Quick Lifeline or the Bas Supermanagi, and was a Tongi that Nungango Piagaling at the Nomay Capsulapa, Tongs in the bomb the Pokhaibanaching Bagisumba Kuki. A text continues to read an Akanamong the Tatari, and then Hiramasida Kanan and Navigidamata, and Quiggy Yavina Ba, quick Panellists when a Langson Biduna Quiggy studio, the Huzik like BTVC Hanbada. You can come Nazariba, Salam Hemchandra, editor Ichel Express Uzataram Nokchari. Lonya na lengsin duna laibidi basi Khuraijam Athouba working president IPSA Uzab Sitaram Nokchari akoi attend matamda join to biraga ba koi igai khumna jari bo oza Dr. Yumnam Premananda High Choti Law Manipur University oza so soida maki koi gi join to birani aduna dialogue ki ahan basi ai oza Hemchandra da lakjege oza koi gi physic hyped highlight panjagi bedumaina on and off no may kapa mo horak pase sige film se leira kangarang sem akan mawong da kapsila kanda ko gi kuki singa moina hana dagi tathara pa target haiba tare masi se amu horak pa film se continue mung torok pase ahan begi oina sai bis da kamain thambini oja se da hana masi yam respect Mars kunda election notification si thokiba adwai dagi ko gi lan se lepa bodong na kitang ingdaru matung sida kogi mikal si horumdai kogi energy se bot hadanaramdai sida kitang amuk makon thokpu mo horaki aduga energy se loishin giba matung dagi di amuk gunfight se adum phajana adum continue da leire na haitare hana booster leram bodo on da lakpagi mo ni hojik leiri se aduna aikoina uri se masimak oibi ai haibasi miyan na so adum respect tau giba makhakni maduma adum oire aduga hojik Author ki se hojik April 26 ta pangthok kadabani pangthok naba sem saba loikre aduga masida gunfight se sum leptragadi masida su kari oirakpa yabagi haibidumati adum election si koi ningthi na pangthok pangamgadra haibidugi wang amubudi chauna leiri adubu India government na election commission gi makha da pangthu iba mikal si masimakti namdana sum pangthu khiba yanna bagi kogi position ma semba haitare adu makti soidana maki adum semaga adu mikal si di soidana maki di pangthu khragani aduga outer gi se loigraba matung si sida amuka makata na gun fight se amugi hena sathi ba hanagumna akan mawong da chatharak pa yabagi chingna bududi adum leiri adubu kanana haibangam gani ajuk pawgi gi oinadi madumak hektamak oigani haibasu yadri adubu marang nahandagi uriba sekmai da tawreiba dei matang thong chugai reiba smithing ba sigi incident mayam se yengurgadi makata na su yan akan bomong de attack chatharak pa yabagi chingna badu adum leihalle miyan na sum masi oirakani mikal matung dadi soidana maki lan se hengat lakani haibagi thajabadu leikibadu madugo manana kogi energy si loigiba matung dadi yamna heavy gun fight aman marang si adum thokribaduni masida toinan ngai leite aduga adum oirakpa oihallakpa haibatai asigumba film city koi sum mayok nagiba tari kanana kogi lan se losin bigani aduga karamba matamda loigani haibasi masu haujuk maki oina di koi de yamna chamamna ba thaga maduda leibasina ma leire aduna aikoida haibam khangdaba tawham khangdaba asigma aikoida adumak leire lan se horakpadagi kanana karigi mukta lan se thohangibano haibasi yamna chawba wang oina miyamna hangduna lakhibani adugi madugi paukhum se mikal mayada nongmai kapa lepoi lakpoi khara ugiba aduda miyamna hainagibasi koigi lan si koigi kanagumba miyoi kharana remote control da sanaba adugumba game amadona miyamna unagibani madumaksu
hauji hauji uri ba sini aikoi da thengnari ba kudong chadaba se kayam kuina thengnadi yidono haibedo mudi haiba ngamdri adu mikal si koigi tampaki haitare energy si oinati loi grabanina masigi peripheral area sing sida makata na kan be attack satharak pa yabagi jingna padudi leire aduga outer gi sisu anyhow nomai kamna gera irang legera adige kari kari ama haning ba haiseno du mikal si di soidra maki pangthoki gani mikal sina manipur da thoklebe irang sidagi hena maru oi aduga manipur da mi mayam ma siraga su mikal di pangthok taba yade adum pangtho isini ad masi tanana ba kanagum basingna adum sanaba semba haitare adugumba gi pyo masu laibra haibasi miyamna hangadrum ta lai adugi pakhum sidi kanana pibi gani haibasi madi arubo hangam tum oidna lai asa ambra so mai tamsagi thagas jose ngai ani subasai za Premananda za taram nokchiri han beram gi se za dalak jige za huziki za Hemchandra su panbi ki bada koi na zum haina raga sum lai haitar mayam khang hai intellect mayam na su adu ai poinam khatang no tawjara kan da za dalak jige za gi to iba lan si kana gum bam na koi gi remote control par ga sanara bra proxy war oira bra haibasi it's a frequently asked question adum hangaga leba potni masi karam matam da lotion ga da bono lan se bot loira ga among kai dau ba haibasi adum loiram loi fating almost energy di loira bani among hore e mayam na haina bado no moi kapa mo hore e mogi kanwa se dum target targa lay post dum hore hai batare aduna swai da koi constitutional obligation in election jinam da dum tausen kre tau kre duna election sina mo koi gi irang ji nem ba dum mai marak da mu chap le pa lay re mo hore aduna elect ma si loire hara kana ko le pa de odam dri mai gi kan se dum continue tore ba hai tare an election sina aphabagi kan gi changsin ma som gi na tab da hena mang tak na bagi ma cha am election oi dori bra kai ba si kamain thambi ni sai ba de oza dikise election ga kan ko se नोमै कापगा सिदुम मरी दुम लेनरमगनि को अदुगा लेनरम दब सुया खोइना सु यामना कंक्लूसिव ओइना ता हाइजेलु सु यादब ख लेबाय तारे अदुबु थोइबा मागी पैटर्न लान की पैटर्न सि येंगबदि दुम मरी दुम लेनव मालेबा को अदुगा हौजिक लान की दी ममांग द ख लेफ्रे न मिनि फुनि लेपे राइट चौरपदि मसिंगोक्ति थियौ दे न कदि को खरदि दुम नोमै लेपदुनि न को लान कापतब नोमै कापतबदुनि बा खोइना लान लेफ्रे कायना खोइना प्रिजुम्सन पिरिसे अदु लान दि लेपनि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कायना वार मयाम लेसि दुम लेथुलुसिन दुम तवेबो को सांग लेप याय तम लेप याय दुनि अन फॉर्मेन सिस फायर गुम लेति लान होबसु लान डिक्लेरेशन तौनै लान होबसि डिक्लेरेशन ऑफ वार सि तवेबो को मैतै गिन खोइगे कांगनादा कोइ कनो येरगा तवि कायना तवदो मै तौनै नि को मोइबुंग खोंगा महाभारत मायंदा अन अमाय तौदना लान सिगी हौफम सि हंदक सि खोइगे मोमन तादना हौजनि बाय तारे अदुना लोइबगी साइन अमते लेति को खोइना खोइ मैतै गिदि मैतै से इंक्लूसिव नि को खोइ मैतै हेगा मैतै इम्फान द लेबि वान तब खोइदि मणिपुर पुनमक्सि मैतै नि लौजै नि खोइदि अद मोने सेरान्त्रन ग्रुप को खाइना बे वाने मैतै जम चावे ब साइन आथरा हलबि से मैतै गसि लोइ यावजबनि ग्रुप मयाम से अद एनीवे मदुना आथरा नि वा वरगा अखोइ मैतै सिंसि खोइगी वाखन जम फबनि न को लानु मे कापक्त्रे ला लोइरे काना खनबा अदुदि यारोय को लानदि सिगिदि मोइदि प्लान ने पोथाय नि मे पोथा का थोंग थुगाय नि साप्र मैनागी दो थोंग थुगाय बे सिंग साइगी बूम दो बबला आंगामना साकन ला थादर थुगाय नति मखा तो फुम दुनि बूम दो सीमा तो दो बानि जहाज लागा कनो द ही को होलगा कोई जहाज फुम दो माइना थोंग दो साइ थोंग दो काकतना फुम दो द्रो बूम दो हाइदि वेल प्लान है बतौ दो पुंग अमदा पुंग खाम लोरेबा नोनी चंग बूम दो फुमिनि मे याले नि थोंग दो बखायना बैना अदो कनाम त खंगद्रिनि द आर्मी लेरिबा पुलिस लेरिबा अदगी सीआरपीएफ लेरिबा अदाइसु याम लापतना दुम लेबनि मणिपुर सिटी किलोमीटर मखाय मखाय चलगा आर्मी कैम्प नत्रगा कोई सिक्योरिटी कैम्प से लेबने बदुम अदु सिंदु खोई हाइजे को उसनद्रिबरा नत्रगा मदु कॉन्स्पिरेसी द डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तौरिबरा नत्रगा सिक्योरिटी लाप्स कोई बाप तादिन को अदु वरगदी खरगा असवाइगी कांगलागे स्वाइदगा बूम फुमुसुम खंगुदुरिबा खोइ याम लुरदुरुजि लेसिन सिटे नेशनल हाईवे नि नेशनल हाईवे सी अखोई नेशनल हाईवे एके मखादा अदगी दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेरी अदुई मखादा मसी सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट जुरिडिक्शन इन नेशनल हाईवे से लो एंड ऑर्डर नाको दुबुदी स्टेट की जु संगी संगसु नेशनल हाईवे की डेवलपमेंट ने मेंटेनेंस ने अदगी सिकी सिक्योरिटी सी अखोई गवर्नमेंट इंडिया की मखादा लेबनेबको मिनिस्टर होम ने मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट सी मखादा लेनेबो अदु सी सिंगसी खोई सी कोई बिग क्वेश्चन ने से सी खोई हांगबम चंगी अद लान चम चम तौब लान तेमी नोमयमनि कापगा के तौब सुब लान ते खोई लान से तौब एटेक्स नि येंगने
board numitu su tawibani akoina khabada yam chawng yawgidabani asigi kaithen manbiga swaida akoi imphal omda electric supply power supply tawdusi pokhaina ba tawrambane ba ko daw yadana akoi power supply gi kanu du pokhai gi dabne pokhaira ma de khoi ngasi akoi program to mai amta phangodoi adu yawkhlei niu haidi power supply chi suteng thengwa yadam wari matam si civilian object ne war ani ni civilian object haibonga military objective haibonga military objective ta attack to ko ni civilian object ko chu atha yade adegi thongumba bridge kumba si civilian object ni asida kuchu athaba yadabni asi moidi khut thaba yadaba jaga jaga se khalaga thai kaino ga sawle ni sum phuna si hana si sum akhoi da sublaknari ni ado asidi tawriba war si dekhoni election gi kari gi si dekhoni lobu yani si gi war si di directly challenging authority of India, directly challenging the government of Manipur. Mo challenge to some na mi mani hatpa accidental no mi kapa puna teba daiva kapa iba kai mai da kai da toriga du pura kai no ni si war gi part amani ni mo to si guerrilla warfare ni guerrilla si akoina fight to ga di we should fight as a guerrilla on a fight to changi madu da akoina lumma no mi mani ga kapa ga mo bu defend to ni yaro guerrilla du tana no mi kapa changi mo da nga tawida Chhattisgarh tawiduna 29 Maoisu 17 April gi nungdang dani 29 Maoisu on spot encounter tro lo chali ne in India gi akoi gi CRPF ki adagi Indian Jarkha kano gi mogi police ka Chhattisgarh police ka tawraga CRPF ni Indian army khayaw on spot 29 Maoisu lo chali ne badu da almaina khoi su decisive of action ga changi mi on spot lo chali ko chan bagi si aini yabani ko terrorist hai si enemy to state si aina hai banate asara phal ek pabiyu border security ek pabiyu adagi di Indian army si akoi leiriba force man si ek makha da leiri sam jang ate tak banate asara phal ek 2006 adagi di Indian army ek border security force ek Tibetan army force loi ek amagi makha leiri ek to the enemy ji kana define tawini terrorist ku makai gom si di they are threat to the whole nation ne terrorist amabo leiraga di nation to santi latest aina haibna tiko United Nations Security Council gi resolution ani lebani terrorist ki mathakta moira adu gi mathakta Security Council na UN Security Council loba resolution ani the very clear is there is even a single terrorist in the world is not surviving adu gi potu ko chathal chumi India su sign tawri ni hojiki terrorist ki gano sida sai gi resolution sida aina haije ni kaino moira tawri samjam na ko nako terrorist ka haido ko minaga ana isam samna bai tare ana si mayam sida election budi mati em loire mati em wali natra akoi di asa tawi akoi di sing daga taw to outer gi election si karim ta numi amat without a single shot of bullet election si shanti una tawi ba free the pure akoi lai da khoram je ta ga su tawi ba sida di madu di yado mante ne ko election si tum numi adum kap to ka sing kha taw bi ko we hope akoi am ta kap to wishin una koi so da su akoi haijari aduga kayong kan election marak sida nungmai adum bombo khaiba yauri sekmai inak nak pani ko sekmai si mayang picnic sat nani duni sekmai de picnic sat ba kabu lai kha da picnic sat mi lai poti aswai da su ngasai gi nung ngai pekado mi sing du lai nga de nungmai kap thai du natra aduna takpati maitei gi leibam ji thodung leite ne ko khoina harau ba bu akhoi yum da nungmai kapi rak te na harau do mangai ni ai yum da nungmai kapak te adu su kuir roi duna ko kapak ka do ni sekmai de to bu du kaim ta khoina कमोन कापा पुदरा खोगी विलेज वॉलंटियर हाइब्रा कैनो खोगी लेबांग निंजे बा याम थाव याव जब सिबे किदबा मैतै गी बि खरा दन थोलगा नुमै कापना जबै वारी नेबा अखोय फायदना नो कोइ जसथ लेबे वारी नेबा अन हु नोस कना खंगनि कुमधरा नुमै कापा अखोय लोइ द सिबसु यारी नेबा को सिम डेंजरस ट्रेन नि मसिदा खोयना यामना तुमिना अखोय युमदा नुमै कापक त्रि अखोय कॉलेज दा अखोय यूनिवर्सिटी नुमै कापक त्रि हरा हरो लेयु मतम दु नतेना को सेकमाइ सि लेरे कैथेन बान बिजनी नामु इलेक्ट्रिक कनोगी थुगाइगेन तरमिदु अनग अनग को मयाम सि दे खोय द लोइन क्वेश्चन लगा लेरबनी strategically point advantage sam phangre ana sigi posida akhoi tumin ko leibase ko adagi di kesona kanu haibane kesona ga chumui chejai moi che phong du daga maitai gi kano singna haibane atoba maitai gi kano singna ada da ta ba maitai singna yanaraga amaina torombo orangoni ka adu mayam lobinu ko keso ka haiba adagi di kuki gi moi di war tori samjana tawde moi di propaganda department le war propaganda department tawduna war phai taw ya poti nungmi kap tena na ilo hre moidi hayeng samai haijalasi to kap thoi ini adane khoina rong no narrative sakhe ka haido aduna moi di propaganda gi department lebeni arrival ti war se khoina war city defending role ne backfoot ni we are backfoot from the 3rd of May de khoji backfoot lebeni backfoot da khoina te ko akoi India gi army sing ade Manipur gi akoi gi police armed forces maya akoi punamak ti backfoot ni backfoot ga cricket sana ba si backfoot twin sana ba out ge leba ko ado akoi attack
tàu attack đi terrorist đi attack tàu ta rồi có misam đi war the port đi combatant hay non combatant hả combatant đi cắm nó cắm thô cắm xin tàu nó ba mà bạn nung mấy nó cắm nó ba pan nó ba đây sẽ permitted under law war aduga non combatant sinh civilian đi cái nào thằng khu tháp đi shop ya đi mà sigi position je khoi we should very clear ade civilian object ta attack to ya de ade military objective ta army ki em kam na ge army ma chinoi kam na ge de se permitted under law war aduna khoi na haji di ka ka da war to biu niom niti 9 to biu hai ba ne ado moi gi di kuki gi terrorist bu hai or narco terrorist bu hai nang ba hai ba ya re moi wa sem to na ti ko moi di foreign machinery sai na akhoi na khune khute hai do promise ma to ga wa asi ya holin atho bu no mang UN da puto bu yaw bu ni Human Council ki tàu được support mà chính là em giàu hay nè, khôi mà mang đến này đồ là cái hóa xong cái longi set phải thôi, chỉ longi set này, longi set ngoài tiền qua được có, longi set là cái mình cảm nó tụi gì, longi lối nó không đốt đấy, cái một flash longi set nó mới tàu rồi vậy nè, khôi mà chính là bắt được nó giàu này hóa xí đó, nó số mà mấy anh có khôi này bấm chơi cái không bấm chơi cái, aduga mỗi cái tàu có tôi strategy, adu có ai nó counter tàu có cái nào cái khăn cái tàu này, sắm sắm election gì đó, tàu đó nga tàu này đó mình nông nghiệp cáp thấy như thế nào aduna sumba se war loidri akhoi juji akhoi si yamna middle of the war field ne khoi leisi war ge field ni khoi election tawriba war ge field ni khoi huji hingi se aduna aina thambada whole manipur is in danger ni they are challenging the authority in India they are challenging the khoi state government challenge tawini adu bok ta khoi kan defend to ngam de na huji se ko ana masi khoi yam akhoi khangna sa thaga dawne thamjani yam ngai jo jai mathang si oza thobada oza hangjaning basi huji ko chanu syam phasanam thambi khre hauji phawa lan si koi arai lan am so oi dori bani lepte amu dongme ka pakhra lepe ingthar ren tawraga adum amu hore isini sida koi ki decisive oi action am lawbagi wafam leite aduna koi cha iba mai si hana muthlaga kan dabida election se tawdaba ya de hana tawsin khrabani aduna amu lepuraga mu nongme ka pase moigi provoke tawba hai gadra adum hore aduna santi gi koi wafam simji sum lapthoki bagum tawi kamai thambini oza sai Santi se hekda hanjalakpa hojikti huagani Surbala maramdi kaigino da hojik akhoi da thoi balan si akhoi gi manipur marwena maitai singi marakta gi sungai re den akhoi yumthang na leminai lebak singi mioi sing si marakta sungai re den India gi miyam gi midieng da gi sungai re midieng chapta manade koi bana koi maitai masen da phoba potsi haudik chu group khara amadi adom mai khoi se khoi gi kuki ga maitai ga nushina da ba hanaba da hanari ne na dum haiba mi su dum yauri adagi di group khara mana kuki gi khoi gi la lo lu mayam mana khoi gi maitai da lan ta ba ne haibam su yawi ado taseng bagi di khoina uzaba da di hujik megi ahumdagi thorokriba potsi ekhoina jun gi tang tareta kokomina war against chin kuki narco terrorism na khoina laukthokri se kaigino hai kanda me ahumdagi moina tawrei si chin kuki narco terrorist aggression hai taraga di hai ba group sina manipur da lan ta bani manipur da lan tarang matam da di manipur da leiriba miyam asigi life amadi property ngakani sengani hairiba state si responsible oire aduna India gi home minister masana India gi external affairs minister masana US da press meet to matam da manipur da thoibi irang si external element yauraga lan ta salakpagi pot yawi hadana moi masana haigrabani aduna haiba pot se lan tarakpane haibasimati yam ek senge lan tarakpai sigi wahan thokse khoina swaida di kuki ga mete ga hana boina sum chat lai ko ana madugi pochide ge khoi lapthok pa ma change aduga argument je khoi chumna politically khoi correct koi ba legally correct ohen ba ma chu ya maru oi ba heng pochigi wakhai ba ma lag matam da chumaran adagi magi maram yam pinara matam sigi factor myam si right terminology use to daga de heng madu legally interpret to ya di da mo ke do ne legally fit to ya ga dam ne khoi na ngang wa si law da on thok pa law da madu law na interpret to ya ba po mo oi ga do ne ba ko aduna masi communal violence haidi kalup masen group tawna raga ta phunaba hanaba to adu nate sidai the political objective yauri sidai the military gi pre-planned aduga well armed ko military gi aggression yauri an poching chi loi yauro bane aduna masi atopa mana un kari oige hai kanda sigi chin ku ki narco terrorist aggression sida prime actor oirise mang tharaga sigi lan sida saruk yarai ba
Chin Kuki group tagi terrorist group sing sidagi main actor oi se kana kana no ni yengu kanda India government ga suspension of operation agreement ma sign toroga 2005 tagi lakhiba 2008 ta formalize toroga 5 tagi horoga lakhiba adumba group si mayam yauri adu tagadi moina chathareba thabak se masida India government si khangde na haibi yaroi India government masi laithok yaroi adu chahi ma sangna hojik la je chum tahal chathara ise masida India government ki knowledge kem lete India government chena de habi shwaya de aduna madu ekoina mo politically interpret taw kan di kari oire silence is consent thai aina swaina wari sum sana bisda ai si sing loi thak do ge ko subla nang yare ko habi nang tumi le ge di yare hai ne thakane bai tamo adu kai mo nang janing de boita de ta za thakpi kino ising do phatram ne kano ma haira kane haira tragedi yare hai ne and my long name silence is consent ne long name ayaba pito ko ne and India government na suk sang ro bisida moi gi mathak ta chap chaba thabam ta lokhat ta evidence me am like re moi gi kem ta lebam thok pa leram de na security advisor na hai gi ba lere moi gi kano da gi lanmi mateng pang yarom ba asiba da kukila lo ba yarom ba kano da kwakta da bom pokhai gi matam da chena ba pha ba da kuki kano yarom ba natra ngarang nahan national highway da LPG ki tanker sing de attack to pada United Cookie National Army haba Cookie lalo loop maming ano war ga so ma tholaga claim to selak pa ledana ade sigi main propaganda sigi cookie gi chin cookie narco terrorist gi group me am involve torga lan si tok matam da mogi propaganda tongna na bagi mouthpiece kana kana oirei cookie in manipur oirei KSO oirei ITLF oirei kotu oirei hai bising si moi mong di civil ekoi organization ma laga di leiba adu moi na ngang thoi ba tois na chin cookie narco terrorism na tawrei ba adu gi moi action mayam do adu defend tongna na ba adu propagate tongna na ba khaki wena posi loin to ba hitare adu moi loin involve to ko ne sigi involvement si loin na lerak pasida India government nga si phobda moi mathak ta chap chaba action namta visible action namta phajana lokhat ta base machine kari haige haikanda hari ba pot se masigi lan se masigi aggression se masida India gi certain ekoi proxy war gi design am yaure ada ko di uya there is a proxy war carried out by the government of India through chin cookie narco terrorist groups kai no khoi na si hari di chin cookie narco terrorist group to main actor or primary actor or ayamba majority of the groups se India government ga agreement sign taw nei moi ngasi bo Indian army de nongoi marum kap te Indian army de moi attack taw te Indian army moi pun le mi ne moi wari sanai moi pau phau nei akoi somna kan the terrorist act taw riba hizik chapramana thugari ba thongchi kukila lo mun thugai boi doini mi changba ya jaga na te si moi thugai ni nan tengka kapi ni natra adai mamangda kwakta ra bom taw ri ni adagi di makal gudi maki ngarang singmai da kapai bidu moi la lo video myam tholei duni ama chosampur to hema to loi tholei ni ado hari watching se masida chapchana India government gi leriba armed forces myam sigi side gi military crackdown am to don operation am to wi position le lita aduna hari pochi proxy war am yakshala am ni na proxy hari tar ga di masi resolve to da matam change man di kai no da tasena hai ro su akoi di yauk de hai kana pura hekta puthok tana wayan me abra su yada ba adagi tau da bra hai ga su phangi ba khudam changdam moina ulli ba attitude punamak se akoina logically masi mu akoina measure to ga angka holaga apply to yen kan di mo yawe se dum indication de dum pi ba aduna proxy hai ta ga si posi le panina aduna ne ma si akoina chahi pha do re mathang kang hun da chahi pha ni ko chahi ma pharak pa se maside da any sign of ekoi improvement or relief nakai sing na koina phangdri uba phangdri se masi kai gino hai kanda proxy war ma yaw bugine proxy war yawm da tra ga di akoi di he hobudagi hai nakalani makta khulai unwarranted ekoi gi arms pair ga ledi myam se nakalani mak se dum at a time seize token view hai bana india lami masing yaw jan de ha masi thai do almost 70,000 mune thajal se aduna 70,000 sina nakalani mak sida tawli sing kunthra utha da yen thongna bada lempa ko naram ne ba adu tawga nakalani mak seize to view khulai myam seize token biro ani mak solution biro hai bada moi tau gi de tawning gi de
कईगिनो हाई कांदा सिगी पोट से सुम चथा हनिंग बे मान पोरम खो यावे अना मदुगी पोतो लेबनिना अखोइना मसी कमाइना लोइसलकनी कयम कांदा लोइसलकनी से याम लुई अदुना थोखिबे थौदोकसी यंबियो कोक्तादा जून की तांग कुनमाथोइदा 2023 दा बॉम्ब पोखाइरे अदुसु हुजिकी थोंग मयाइदा चावरब कंक्रीट की अहिबे थोंग मिगी हेवी ट्रक मैम लान ngमननबगी सेम कनबे मपांगन दो होंगे पोखाइलिसी असिदा सिजनरिबे एक्सप्लोसिव सी इचम चम एक्सप्लोसिव नते चुमने ग्रेनेड अमना समान पोखाइबा ngमबजा नते आईडी ओइदोइने आईडी पोखाइने आरडीएक्स यरम दोइने और अदु साथी हाई इंटेंसिटी बॉम्ब पोखाइ हनबदा इंडिया की लेरिबा इंडियन आर्मी ना स्टेट की पुलिस ना अदुगी मफम दुदा चप चाबा मिलिट्री एक्शन लौदखै चुमनगी कांपोपीदे पुलिस स्टेशन दगी जिप्सी इंगल थारगा फोटो का वीडियो खै येंगलगा एफआईआर चंजन थमके दौदो अदुना सिगी पोछि अखोइगी खामफु तौरगा थम्बम यावेन आइने हे हाइजबने हौबदे दुम हाइबने खामबसु मानबा मचिंददी सुम लागा मोगी पॉलिटिकल लीडरशिप लागा म तौर हाइरम बजे खामबसु मानबा अदुगा दुम खरा फुजलो आई हाइम थोक खरा हाइगे नोइ थोक थोक तौसलो ना हाइबा मानबा पोट खरा यावबसे सिगुम इंडिकेशन मैम से येंग कांदा देयर इज अ प्रॉक्सी वार carried out by government of India towards the people of indigenous people of Manipur through those Chinkuki narco terrorist groups. Mandi kaino da mo involved tore khanga phauda ngasi phauda Manipur state government na magi bari lenaba evidence proof मैम फंगबदगी suspension operation जी state की side unilaterally withdraw तौथोखरे अदो state ना मदुगी ground report पीर फौबदा center ना withdraw तौद्रिसिनदी center has some other vested interest हाय बसे मेक सेन तामने ममदी पार्टी अहुम लेबदा पार्टी मना ममदी state executive एकोगी implementing agency दी state ने अदो state तो ना withdraw तौरगा center ना कमाई ले होदोइनो और center ना ngasi बौरा ले होरा खांगा लेरिसे मखोई सिगी पोचिदा मखोई खुद याम चाउन यावे हाबसे मसिदे मेक सिंग लेते अन हाइरि पोची प्रॉक्सी ओइबनिना अखोई मियाम ना मसी याम हाइसिंगना कोई हैंडल तौदगदी चुमनगी इमोशन दा अखोई खितंग कनम तौय हागा लंबी थोइता लावबा मीडिया थोगा इता पंगा ngang सिने यारोय मसी अखोई इंगना मसीगी चप चाबा अखोई सु स्ट्रेटजी सेम दबे यारोय अदु स्ट्रेटजी सेम नबगी मैंडेट टू मफम चाना अखोई ग्रुप ता मियाम गी लेदिबा सिविल सोसाइटी सिंग फजना सिनरगा मधुने यालकबा वारम पोरम थौरम अखोगी लालोंग मयाम दो अदु मियाम सिना कोऑपरेशन पीननबा मतेंग पांगनबोइना लेबदुना चुमी अदुनतना लेकाय अनियुमगी मैरा पाइबिनेना लेरंबा रे क्लब की लीडर ने लेरमसिना थोड़ा थोड़ा का लेबा की लीडर दौना तुम पांग अंगांजलकपसिना मोइना उरिबा एरिया खरदु खक्तंग येंगागा अखोइना पोची हैंडल तौबा यारक्त्रे मई चाइबा पोतु खग येंगागा मईदु सुम इसिंग हाइबि लेबि यारोय मई चाक नबई मरम से कराय दे कमाइन तौर सुम हंजन सुम चाइ सि कइगिनो सि थिदोपदु मरु मरु ओइरेबको अदुना अखोइ मियाम सिंगसु लानगी लालोंगसी टेबल अमा खक्तदगी अखोइगी लालोंगसी थोक्तबे यारोय हौजिकति टेबल से चाम यांखै मुक लै माले नि खनबदा अन लानगी टेबल चाम यांखै दगी लालोंग यालमनिना बैटलफील्ड नम खतनी अदुगा एनिमी सिंगसिना याम एडवांस ओइबा याम पावरफुल ओइबा ग्रुप सिंगना मतेंग पांगजलगा तौरबनिना मसी अखोइगी आइनि हे हाइजबा महाभारत मची मनाव चामगी कनबा दुर्योधन लीड तौबा दुलबा लानमी तेंगोल से मसी इंदु नब लोशन होनबदा शकुनी ने लौरिबा थौदांग से अराइब नते अदुबा लॉजिक तो अखोय अप्लाई तौद्रगदी अखोय अरेमबदा अवाफमद सुम ता लेरनी न माइ थमजगे याम नुंगे जा जाना याम फजन थंबिखरे आई मथंग सी ओजा हेमचंद्र दा हंगजनिंग बसे ओजा ओजाना सु ओजा तथौबन थंबिखिबदा याम मयक याम सेंग अदुम हुजिक छनरीबा पोट तौरिबा मैम से हाइबा तारे याम फजन हाइबिग्रे दुगा कोई सेंटर से सम बेस्टेड इंटरेस्ट अमा लेब्रा हाइबसे ओजाना सिदगी आई नोट तौजगे अदुगा अखोई हुजिक हुजिक फावबा होम मिनिस्टर लाकपिरमी चही फजलगा दरिबसे अहान बदा मेगी लोरम दाइदा लामागा नममांग चहीगी लाकने हे कोइना लाखिदबन इलेक्शन मेगी कैंपेन गिना लामे मदुदसु लेरिबा इरांगसी वोरोशन पुरकनबगी चपचाबा अखोइगी वाफम फोंगदोंबा लेते चरगा सिदा अखोइ हुजिक हुजिक सु इलेक्शन जे ऑलमोस्ट लोरपै almost over ni lai se masida koi gi kuki klai pai besing haiba tare makoi degi sum gradually tama tama sum advance tawre e duga koi gi state government orga su retaliate hena thodok na tawbai wafam se laite aduna huji koi gi state na su center tangjara laibagi dum ngai raga yaka laibagi mawong se laire aduga central government na chap chana syamna sathina kano tawra ba phibam sida stand samung lawda base kamai thambini oja oja manipur government ki oina di स्वासिदा यामना पांगल थोक्तबा अमा लेबदोन उरे मसागी सेंटर ना सोम द
ꯐꯩꯅ ꯂꯦꯞ ꯂꯩꯔꯝꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯇꯧꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯦ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯎ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯁꯨꯡꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯦꯔꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯤ 2005ꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯨꯁꯦ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯃꯨꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯨꯕꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ खरा लूबा है मियामनसु अदुम खंग खंगनाबो मफम अमखकनि म्यांमार थोइब थौदोकसिगी मतांगदा इंडियाना करी रोल लौरी हाइबसिमसु अदुम येंगब चंगे मदुगसु मरी इरेग लेनबा दौना अखोइसिसु अदुम उरि मागी जियोपॉलिटिक्स टू द मणिपुर सी अदुम मसागी लानबुंग ओनरी फियम दुने लेरिस असमाइना अखोइना उरकप कांददी यामना मियामदा हजि फावरिसि यामना पेंदबा हाइतारे मणिपुर सी इंडिया की सरुक अमोइना इंडियाना उबा ngamdragadi मणिपुर मियाम सिना मुक करी हाइरकदगे हाइबसिसु खंथब चुमीना खल्ले हजिक थेंगनरी बलान असि ngsaisु अखोइगी पैनलिस्ट मैम हाइर चम चम लान अमदि ओइद्रे हाइबसिने मसिमसु यामना चुमलबो फम मखकनि हेक हौरकपदगी हौना अखोइगी अदुम यूनियन होम मिनिस्टर मसामसु ngsaigi atei tei मफमसिंग द हाइरि तो इंडियन पार्लियामेंट अदुम हाइरिबने मसी एक्सटर्नल एग्रेशन यावरी एक्सटर्नल एग्रेशन यावरे ना हाइरगा अदुगुंबा संगसि लइबा फोर्सिंग दु अपानगी फोर्सिंग जु तकथोकनबो होनबगी थबक अमदं ngasi बाबो सुंदौ तौद्रि सिदने बलुरि असिन ताइदि अखोइगी सिगिदा लान से थोकांदा मखोइना खुदोंग साबा लौनबो गाइबगुंबा अमा यावरिबा मसिना हेना खुदोंग थिनिङाइ ओहलेसि मसिदने लान जिदि सेंना अदुम लोचिनगे हारगदी यामन लोचिनबे याबदु लोचिनदना ngasi बावो चथाहनदुना लेरिबसे मसिना तागलिबसिदी मियामनसु अखोइ याम हेना हाइद्रगसु अदुम खंग खंगनरबो फंगम खंगे मसिददी हाइनिङाइसु थोइनम लेत्रब्राइना खल्ले याम पुनु नुसिनिङाइ ओइबा फियमदुनि मणिपुरना इंडिया की फिबान सिदा तिनग्रबा मतुंगसि सिदा अखोइदा येंगिबा स्टेप मॉडली ट्रीटमेंट से सुंगै होंद्रिबा सिबो से होंद्रिबा मसी होंगनबा म चंगेबा मसीगी दमकत लावबा म चंगेबा अदुना मसी करी हाइदोंग खंगदे याम नुवाइतबा हाइतारे पुनिंग द पेंदबसे अदुम फावरगन लेबा हाइतारे ngasi थोलिबा मणिपुर थोलिबा सिगी लान से इंडिया की मफम अमतद इंडिया की स्टेट अतोप स्टेट अमद हाइतारे मेनलैंड ऑफ इंडिया की स्टेट अमद थोंबो ओइतारगदी सुकुइन संगद्रो संगोय खुदक लुचिनगनेबा अदो अखोइगिदी सुम येंग लेबने खामदोक प्राइसु खामदोक प्राइसु चपसाना खामदोक पुसु नतब अदुगा यस सी सुम ओनलीनेबा इवन एग्जांपल अमखक येंगसेबा कोक्तादा ngsaigi tummingaiदा अखोइगी मपामसा यावना मियोय अहमसे थांनि अंथलगा नंगैना कापसिलगा हालमबा मतुंगदा ngsaigi स्टेट फोर्स ना तानरगा फारना बहुना बकांदा यस असम राइफल्स की कास्पर मयाइदा चिन थंबस ngandringe अदुरदी मखुसिंगदु फोंनो सगलेना हाइबदा करी लालिगे लानिंगाय मौलित्रे अदु मसिदी पुनमक्सिदी थोकेना थोनबा सानगेना सानबा अदुगुंबा लान मखल मखने वार गेम नेन लोबि यारे अदुननी मियामना हजि हारेसि मसि प्रॉक्सी वॉर नेन हारेसि मसिने प्रॉक्सी वॉर ने हाइबसिदगी अतोपा हाइनिङाइ लेरक्त्रेबसिदी अदुना अखोइना मसिगी तमक्ता अखोइसि यामना सेम साबा म चंगी अखोइदा इताउ ताउबा अदे ngsaigi लान कापे सोमबे नोंगै कापसिले हारेगा कापि मफमदुदा पुला ताउ खुपसेलुबा
aduga amu handorakpa amu handoragana mafam du yang hang lehouba occupy tawna bai khudong chabdo leiteba aduga masida khudong chadaba masu leiriba handorakpagi maramsu leiriba handorakpa kanda akoina maduda station tawraga leibangamdeba leibangamdrisi madugi akoigi station tawgadaba akoigi volunteer singsida akoigi Indian Army na amuka masida amuka operation chatharaga maduda leibi harwe haina andokpagi phadugi honabagi adu mamsu yauriba maduna maram morkanda akoina masagi kuki terrorist singje takthurabasu mafamda leibangamde adum handoreeba masine akoida thengnariba akoiji amaramdudi yes seboina laaga makhatana tabroktana sem hauba yabdo lehendeba akoi mafam aduda kuina leibangamde adumak hangroina adum tantorakani handadana leiragana makoina hairiba volunteer singji mata operation chatharaga phana bo honarpagi yamna sathiba makak mayoknariba masina akoiji masagi moko yaudrosu lansin ngakthooga santi uhennabo honaba yabadu upai sure leitaba phiyomda sum lehenbane koisi yamna kari haini yamna fattaba policy ama masigi manungda yauribra haibasini miyamda hajik phawboda phawriba nuaitriba masine masigi masina omjillaga sum lehenba haibase masi afabasu natte masi tamchana thangdabiba masangi adu natra targadi masidagi hena sathiba phibam ama laagadi yamna miyam sisu adagi India pumdasu masigi impact ama soidram ki lakba yai manipur sopa haisu India sopa natte ne lawdribro akoina hangningi di India government da hangningi si masine manipur sopa haisu India government sopa natabro even mori the state force the masagi Myanmar dagi changsilakpa phokmagal gi khulai paiba militant singdu yauna attack chathabada Indian Army ne yenglei last yaraktra kanda India sigi force masingji hengalaga masagi kari rokpa yabagi oitokpudo la kanda amuka khamdokpagi mong manba makoisu arumma kitang urakpagi waneba tasengna asigumba mayam se yengurgadi masida Indian Army se mana handaki lan sida lawriba magi role sisu hoi moinan lawriba du asomdagi instruction ni makoina hairakpagi matungina moidi mathoudu obagataneba aduna aikoina yeng hogatabasi Indian Army si aikoibu ngakpi gadoribra haibasida chongbo wangam lai makoina question ngakpi gani haibasida aikoi thajabal mamaktreba masina neba aikoigi maya paibi Maingel mayam zina Indian Army ki movement akaiba population masida yamna moina convenient na legado wakanduda noi thajade na thingaje noi thajade thing ngarang mata sekna gi dut uganda asama phal sangsilakpuda miyam ni yadeb angandeb mas sundat hajadre haibne ba se hoi makal hoi Indian Army ra asama phal sa shapia ba ro adri ate te regiment meyam hairo mase Manipur ki miyamna maruina mitaisingna thajadreba makhoi si thajaraktabagi maramdudi mamangda sanglaba taramathoi sida makhoina lawgiba role adu miyamna yaraktaba madu urakanda masi thajadaba se laineba masigi thajabasidi halaknaba honabada matam yam sangane yam halakpasi yam waneba aduna masigi ju Indian Army na oi makhoi budi satrangi khongmini nang sida chatloina sida illaga famduda changbai wa khaktu oiramgani adubu maduda masida mangiba trust simadi matam hanjinna honabada matam yam sangna changagani na sai thamjage yam nuai yam phazan chu thambi de hujiki matang ki da koi gi Assam Rifle na hadak thoi ba irang se lamdam sida makoi gi lawri ba role boy de kadai fa stand to we have si adu makoi gi irang ja horak pa de gi hongna haiba tare masi pendingai oi da bagi adum question che naina raga adum la I aduga mo gi role se adum beshe circle hai tare adum halaga lak pa gi kano se oi ngasi adum puthok ta ba ya de adum puthorei haiba tare sigi akoi gi paramilitary force Assam Rifle hai moi gi thodang moi gi response moi gi role haiba tare kano dai Oza Premananda lakti oza sai bagi area se oza kamai thampining oza gi wende ki kano gi wari ra khoi ki India gi armed forces Indian armed forces mase akoina yam ko ngang bo yada ba area kha su yaw akhoi hai ji law gi ngaktani ko khoina we are not against anyone akhoi di law gi book te yaw bu du ai gi oi ba interpretation han be wa ne ba ko la khoi di kuira ba re mase hai ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯁꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯊ ꯍꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯂꯁꯨ intention to destroy in whole in part ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯗꯤ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ International Criminal Tribunal for Rwanda ꯑꯗꯩ International Criminal Tribunal for former Yugoslavia ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ICCꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ International Criminal Courtꯀꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯦ ꯕꯦꯛ ꯃꯦ ꯊꯥꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ international journal 이그러버네 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣꯝꯗꯗꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤ ꯖꯤꯅꯣꯁꯥꯏꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯁꯇꯝ ꯋꯥꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯅꯦꯚꯥ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯍꯦꯛ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯅꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯅꯤꯇꯤꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ armed group kind of व्यवहार तौनी we are respect armed group kind of बजरी armed opposition group kind of फजा बसिदी अदुगा terrorist है कदी लोरे अधेना hiding आई लेते ने कोई terrorist है कदी हिंसा हवा या तंबा कोई नोरक तो ले दो मीसिंग terrorist है जी अदुना crimes against humanity नि तौरी से समझना crimes against humanity दी मरुइना मसी कानोनी widespread ओइबा अदु systematic ओइबा सिनेगा बेरा लेचे widespread तुम यार साइड काय हालो systematic ओइ खलक पसे अदुने खोइना crimes against humanity हारिसे अन कौक्ता दगा हालिबा अदगिदी खामेलोक दगा हालि खोलि मयाम दो widespread ओइबत नत widespread पाक्तक न थोप नतब अदि हेंगलगा कांद systematic ओइ खलकबा याम systematic नाइन तवे मोइना तौरिसे अदुने खोइना well plan हाना खोइना हारिसे अद इसुम सुम पोने अद मसे खोइ crimes against humanity कवे खोइ ममांग हाइरबनी मसिगी solution सिदि समना टेबल दगा solution तौबे यारोइ terrorist का टेबल द वारि छाया पोति terrorist है encounter on the spot siga tani terrorist lay doje terrorist ko maina ngak to ka dage haibagi answer je keno kanda encounter on the spot si lo ni yai ko kai no ka dai sai je bodo mo si enemy ne terrorist sing si enemy du state ni aina haiba natti lo da asar rifle act yaujabani border security force act yaubani indian army act yaujabani ba ana modi on spot encounter to bi ba adu natna upai so lete ba ko akhoi taw do wari ni adi mamang na si solution ko maina pura ka dage was hang bada only solution is military crackdown hadi kaino military मैम से भूत का तोंग चंगा साइन तौरो इबुंग इबेम सा नत्रगति अखोई नोय साइन तौरगना आर्म्स मैम दु ले डाउन तौरो अदु नोय संजर ओ नत्र नोय मथक खुलाई थारनी हाइदोइने यादगा कोइथि थिर दंग 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 चंगा थि थिर कापगा पुथोखदोइने अदु मिलिटरी क्रैक डाउन कवयो अदु मसी अमता लौदबा एक्सटर्नल एग्रेशन नि हाइदना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ना फ्लोर द पार्लियामेंट द हाइरे अदु मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ना मागी कनो द मपांगी फोरम द हाइरे वरी बुको अदुगा काइम एक्शन लौदगदि व्हाट्स meaning du kan lete haibani da befitting reply ma sang haibani da kashmir da una ma lingak pokta nongmai ka po ko caption bo ha adai ma hui ma pusala ko da ta na bo ko mai tai ni kashmir da numi uchi bu kan khonga pote india ga pakistan gi border si da akhoi som na kai no po hore border si kai ngak pi daram kilometer tarang ai bra adai ama apsal tramathoi sore bra uji adu na wai tau him ni ti khap tu kham bo ti को महीने कोई ताऊ ताई से म्यांमार की ngana nan mo adagi aerial bombard to du su mayam sang le habani adu su kanam ta kaya sangi ju khangti kailem ju khangti akhoi ji pura ko mहीने khoi gi governance ana aina khamada external aggression ni khoi just high on record le ga su external aggression ni high india government na tumine lai se adu ne khoi na bigger conspiracy hidden agenda ba lai je da yam kan high karan de ba high di external aggression ni high phare parliament floor the high ni adagi di external affairs minister na high minister ni high le ni to ba khajum high akhoi minister akhoi chief minister bu koi high ba man hele high ba se mo atai jam ani ka high ba external aggression ni high ga di external india da bu mapang mi na lan ta sala bu tumi le ya ga dro adu tumi le di kai no ngak ni sum high ba na traga na external aggression ni ta ga so du makhoi di asum gi aggression ji di kashmir ong gi punjab ong gi na tabri na si du loksan ga lam ji loksan ga si ga le bra ba adu kai nu si da adu di yam lu re ba aina hai ja khoi gi di upai so le ti ada khoi mamang su khoi toina thamjabani manipur gi district manga si di khoi lo da higher international law ko hai ja occupy territory ko district manga se somlap na occupy territory kana occupy toy ba akhoi gi kuki jo narco terrorist sing se moi occupy territory lom chala ro moi gi lo do das lo
मोइन लोइन चलाई दुने सिदा आर्मी ने खुद थादे थारोबा ओको टेरिटोरी मोइन पाइसन ग्रमने ओकुपाई तौ लेखरबा मोइ हिदे खोइ मिलिटरी क्रैकडाउन तौर ऑक्युपायर ऑक्युपाइंग फोर्स अखोई गंभीर सिंह ला तथोखिदो आवाई तथोपम चंगी नत्रग उपाय सोयरदो बसिदी ऑक्युपाई टेरिटोरी करी कनो हाय कांद चुचामपुर सि हेड ऑफिस नि ऑक्युपाई टेरिटोरी ओरिबा नसाई टेररिस्ट सिंह ऑक्युपाई तौ टेरिटोरी हेड ऑफिस चुचामपुर नि अदे सेकेंड हेड ऑफिस ना कांगपोपि दो ओइदोइनी अदे फेडरल मोई ऑक्युपाई टेरिटोरी टेक्नोपोल सी अदे चांदेल की पार्ट खरगा सिगी डिस्ट्रिक्ट मंगा से सोमलपना ऑक्युपाई टेरिटोरी अदुने कोई लो चलोय आर्मी नो कापरोय मी कापरो मोई लोक्सल लेगमनी खुदुम से लेथोगमनी येकना बा जे टेररिस्ट एनिमीस ना खुदुम से लेगमनी असिदा मोई रिट अखोई गवर्नमेंट रिट चलो रिट हाय कोई लोदा अखोई ऑथोरिटी से लेतरने काय ऑथोरिटी लेगे सिदेबो तौनिंग मतो हानिंग बहार कने अम कापथरगा ngasai ya achongi suru kapidu chingdo e pin hobonga kai haudaine adu du uri ni ara kape singdo kanam ta sekla kaputi kanam ta mo dandi piudi la la ga moina khutchum sana ba wari ne e ngasi di tong thadala che ngasi di asai da kapsel lage ngasi sanani hatu oge ngasi di moi ga nung pi ji kapthara ji ka tauning dong moi to adu da kanam ta na अखोई डिफेंडिंग रोल इन अखोई लौसी लागा जरा से पुरखला नुने कापा दे अखोई बेलेस प्रोटेक्शन फोर्स यामना सैक्रिफाइसिंग मुनि मोय तो मोय मुले बानिंग बलेते मोय लागा खरा नुमे कापी अखोई कनबे वानी मको अखोई की कानाम त कनबिने बलेते अदना मसीदी याम लुइदना को अखोई मसी मुन खंगदबनी बांग्लादेश त बोक्ත मिलिटरी क्रैकडाउन तौरिना ओकी को हां ओकी लालो मथर तौरि जे लुइद्रिबनि हुजी मोनो सिएलेबनि हुजी सुमाइना कोई डिसाइसिव एक्शन हम लौबम चुमेबा लौदा सुम बासन द प्रोग्राम बासन द यादबा हंदक इलेक्शन जि नुआइतिने खोइना अखोई हमसे हाई हाइनिंग दबने हाई दबसु यादब अखोई की वार सी पॉलिटिकल एजेंडा होइना बोर्ड काना बोइ तखले पार्टी मन पार्टी दो मनिंग ममिंग पनिंग दे रेडियो द ngang दु यावरी को रेडियो द प्रोग्राम पार्टी की मागी मैनिफेस्टो के के दु ngang बा मंगा ता nganगे अदसु यावरी मणिपुर की अमाय तौबिनु सिनाइदि तौबि हारगा दिसी एक्शन एग्रेशन मोगी मथक मिलिटरी क्रैकडाउन तौ तेरे से हातो ना हाय प्रोग्राम पार्टी दुना एक्स ना होगेरा सी ना होगेरा वाई ना होगेरा अदु प्रोग्राम पार्टी अदु बाम त हाई दि प्रोग्राम पार्टी मणिपुर दा मी हानरे सरकार ना मथिन पांबिद्रे तौले अदुदि पॉलिटिक्स पर्सन ने मी अदुने कोने नुआरति से अन आइना हाइजे से कोई सोल्यूशन जी फन जायगा दि सस्पेंशन ऑपरेशन सिसु इट सर्विस ए सस्पेंशन जी लैसे को सांगदो तादि सांगदो तादि असेम लोदि एक्सटेंशन तौदि लेत्रबनेबो को अदुजु मोने कम तौदबिना अदु लोदि एकसाय आयाबसे ngasai अथौना हाबदो मैना इम्प्लाइड हाइम एक्सप्रेस हाइम लेयो इम्प्लाइड हादि हागा डायरेक्ट इनरगा तौबसिने इम्प्लाइड कवर एक्सप्रेस हाइसिना इदि इनदबा अंडरस्टैंडिंग अमद यानरसु याइना नो सस्पेंशन ऑपरेशन लेत्रगदि औसाई कुकी ला लौब टेररिस्ट मोइ नुमि तांदा कापो आर्मी सिना कम कापते मोजु हल्ला कापते अदुना ताकपदि सस्पेंशन ऑपरेशन सि चीदि तातब एक्सटेंशन तौदब अदुगा मासी इम्प्लाइड ओइना मोइ यानाब अमद आइना हाइजे एजेंडा हिडन एजेंडा हाइजे हां बिगर कॉन्स्पिरेसी अमद सस्पेंशन ऑपरेशन इस सस्पेंशन नि तौबदबु इम्प्लाइड ओइना मोइ लेबगी पोस्ट में वेरी क्लियर नि को लो दु यावजबनि अदुगा सस्पेंशन ऑपरेशन लेतबा ग्रुप मयाम सु यावे मोसिदा को अदुसु कापे अदुसु कापतिनि सस्पेंशन ऑपरेशन लेरे सिस बयानेबा नंग ऑपरेशन आइसु तवे नंगसु तवे कापनागुम जाने कापदो फारेने मोय कुमै कुमार कापिरनु यारेबा मदु नतबा कांगु खजु अदुम नोय काप यावरिबा कुइ थेंगनरेबा नहांगी टेंकर कापि काइमार कापि मोयनि हायना अदुदसु कापतेबा अदुना ताकपदि सस्पेंशन ऑपरेशन ग्रुप यूपीएफ हाइबो कयो मोय कुमै कुमार तोमिनबा लिसिंग अनि प्लस मोय केडे सिंदुगा तोरगसु कुकी लालो बबु नोंद कापनदबा यानारेमि सिदि साथेरद्रो सुंब सिदने कोनि हिडन एजेंडा दु हाइदा कोनि गसु मोइदा कनो हाइबा नते आइना हाइदि खतंग डिसाइसिव ओइना गवर्नमेंट इंडिया नु थबक तौबियु गवर्नमेंट इंडिया थबक तौददि कोइ कइ उपाय लेतेने को गवर्नमेंट मणिपुर तौतारे गवर्नमेंट मणिपुर सुंगम दे कोइ उपाय लेतेने कोइ प्रजा सिना कोइ इसासी ngसाइगी कोइ लोदा हाई सिदी सेल्फ डिफेंस हेंदोगा नंग लेबाक तु नंग ऑक्युपाई तौगे हागदि एनी लेरंबा सिटीजन अमना को सिविलियन अमना आर्म्स पायरगा रेसिस्टेंट तौबो याय लोद लेजि कोइन हाइबा नति को लोद हाइजे वेरी क्लियर नंग लेबाक तु करान ऑक्युपाई तौरबा एग्रेशन तौबिरबा ओइतागदि you have the right to resist against them any apum khulai ama nungobe yo poibe nungobe pairaga nang resistant to buyai hai adi hindokna phara bokta ma prisoner war status bi de akoi praja se sangam pharaga nia pardu adu yajanti ma prisoner war status bi raga hai lan loraga repatriation to bi doine boko adu gi provision leibini simang se khanaba wider perspective khanaba yam nainabam changi panga nga manataba solution puroi panga nga mudu ngakta yam phajagre kana ga adega youtube ta de tora khubi khara thangala aduna de leba nga ya potine akoi sumda khubi thangatpa adu like tawre ka haiba aduna di yaroi bigger conspiracy yauri hidden agenda yauri si extra aggression ka india un ne puthoga ni ya
UN the puthok ya ne this action aggression by such country ka ha UN the action India ngam the UN Security Council action lo ya ni natro adu bo the kaim tok de maming oina action aggression ni ha ga 2 minute election me wane befitting reply di sura latre adu ga di we are in danger ne ko akoi ji danger de leire akoi ji kan ja ga di akoi na kan ja du ne karam tra kalu du ni hojik se akoi sam lu dra government India na kaim tok de ma ha re ade hendok na akoi tam ko sinai si mayam haini si proxy one hai proxy wa de ma de direct thora ta picture du da ma mi thado ga eje na thado khana ne wari ni da la lo ka lo waram ne la la sida ka thom si la ka na nang dandi lo nang crime to me pha si police kan de penalty ka pi na to ka ne ot nai du ni aduna si to sa ga ina akoi di tuin hai bani ma ka tang di kan oen hai tang heman bra ga no ji hai ai koi di si u pha sa ga na war crime tribunal miling do ne khosi war crime tribunal ke no ka war ni omi thuga ga war to ki singdo adu ki war crime tribunal ling si ka mi ya ki hai loi lei ko Cambodia to si ka no ni hybrid tribunal hybrid id pandu di international law panba adu ga moi gi tribunal du di Cambodia da lei court na to doi ne si hybrid tribunal ki type ta is demo to hre adai Cambodia to hre sumaina hybrid tribunal ga thamba ya khosi adu gi akho da khana ba gi matam yor bane amai to na law gi matung ni moi se criminal sing se war criminal genocide tariba genocide very clear ni ko moi me third ka si moi na tribal solidarity rally ka hajali ne ba akoi di manung dong ma pa na ko posile ni ma pa na tribal solidarity rally against demand of scheduled tribe by mai te ka hai ba high court author ka jin ba manung ne kai no adu gi numi se kai mate 3rd May of 2020 is nothing this is a formal declaration of genocide campaign against mai te ni mi si very clear ne adu gi damak genocide campaign to di ya poti adu hek la to pha ni mi na adu di yadab ni genocide campaign ha yadab ni tribal solidarity rally da mi ha bro no pa sa na bro adu ga khoi mai te ta mai tha ba mai te ji tum na su cham di ethnic cleansing complete ne moi akhoi na khang dom sle ai lo sanjara ke khang dom le di kuki narco terrorism gi di moi gi objectives almost phang na bane huji se khoi khang dom ne moi gi objective ka yawi moi khudum chan ba more si moi na pai more si India gi mama yo de ne se international trade se sida ek po ha look ek police is police hai kalaban project hai ning bharo sai ji asi more si pai ba si hai India gi chakhau financial kan control to ko do ni more si moina control to re karam na mete single mete le tre we ba from there naga mama ta tho lu re amuk su wa su kan ngang ti naga su mete mu lo san re ate nan manipuri bayam sidi ka sunati re sidi asidi pesa piro pesa khai na bani si ngai boni sidi asidi pakhon si na pesa khai na asi leigi phare moida adagi di Susampu asi maite ya da original settler Susampu ne mi Susampu semak pada Susampu da kwai pas le maite ni mi maite de loi dan thok pe Susampu di so ai kha hai be ni moi gi oina di moi gi phangpham thokpa moi gi objective mission do accomplish or phangam ni moi di akoi na khang da maite ni polaw law na da bo ki kari ngaw lai be wa ne ma koi cha da nai kham da akoi future siam lui akoi na United Manipur is an entity ka hai ba idea of Manipur agenda Manipur ka hai sing se masi phangbu da khawa ne atu da ne koi phalau lau na taba kopna khane ne na ga ai ba sing se makok sung chen na ga saung le ba ta khoi ti kisna ta phalau saung ni ai na kanom hai la le na ga sa pa wa I ni sa ga adu gi kano se khoi ka han to ko chume saung no gi mu ta kok sung jin na ba ja de ma le tre kok sung jin na ga ai na khang da ba mi na khang bu yaw ngoni mi na khang da bu ai na khang ba jaga su yaw adu pha ta ga kai to bu ya ese khutum sing ga tang thin bam chang e target tu da adu tin dra ga di ma phai thi me kan kana ro e mi na sum attack ko be food u le se we are in be food Anna madu da khatan changchen sin khanje yam pasen thambi re huji oja Premananda na marik chumo fo mayam ju thambi kre tu dai ama khakta ngai sum nei nab da su dum kanwa singa su yamna kan to gone khanje oja akhoi gi oja na panbi gi huji se akhoi center na su kanam ta kan to bidre reng chang dre chet pestanam ta laudre du ga akhoi state na su dum hang mangwon dai ta tangjara ga kem to bangam na lebi phim do oire marak stai da amidst the situation akhoi gi common people sing gi di wa bai be se dum suffer to raga lei be se oire si di dum kuina samai sum kanwa to raga lak padi dialogue anta solution purak ta badi yaro adu gi pot sanction me wam nei tam dan military ke crackdown haina wazana kanwa to bi ke waza military crackdown se to ga da mi decisive action am pulau drum dan se bo to ba ya be wa form do wazana se pukala hai bi ke waza tho ba kamai tham bi ni sa area se military crackdown si na to bu yare adu bu ngasai koina haijaba proxy war gi intention na yaw ga proxy war ge agenda am yaw khrab ni na moina crackdown to gudori ba military sai gi terrorist group to madu moina moi gi mercenary force on season ne masi akhoi ai even aya UN gi keno da adu ai panjaram ne India government na akhoi gi
mercenary force sizinaraganda akhoi counter insurgency operation da moina mercenary force sizinaraga proxy war am tawre na akhoi dum haire adui level da thabak se tawrabna aduna hariba pochi khoi luri se proxy oina tawraga tha ta mathoi changjala kanda hojikti moisu handok pochi lure hojikti pochi tho se kadai changjale kadai habagi film ne bajing da government tawse ana moina hoji apply tawi pochi kaino ha kanda yam phajaba akhoi gi normal lay akhoi praise ama hai tar court nama ine he haijaba if you cannot convince them confuse them hai India government gi magi main agenda or magi main objective ti kai ye hai kanda manipur da langna phana bangam dana ngangna sanaba yadana leiriba insurgent group mayam se maroina maitei gi dei naga gi leiriba group sing se masi kamdong na lotion sige hai bana bisang sina congress na palingi matamda different form of sagi nan high military crackdown have se sigi different form of military aggression chathagra bana armed forces special powers act se apply to rakanda act massive bombing operation toba fake encounters is the hector aki wa khangma phangai toba kitang mo mari le na me hai sai puthoi ta kapa different design of military aggression is tawre tawba sida phanayam na hat khre phanayam na shi khre ko adubu moina lotioning ba sagi movement dudi lotion ngamdre ngamdre na mo atopa idea mo apply policy mo apply tawre kali policy apply tawre strategically mapandagi force amana changshal laga indu bujing ngamdre na manung lom dagi masa mathanda akhoi gi thugaina na boina silase haina taro kanda kuki gi koi terrorist group mayam se asi yokhalak pana adune masai Indian army da state force da nongmai maru ambush ama buk tawk triba laloba group sing dubu kaido bagi delhi da puraga political dialogue tawdino kaido bagi suspension of operation tawdino when there is no operation at all what is there to suspend tawno kari lege operation sudang tawgidaba khulai pai ba group sing do adi khulai pai ba group si apun ba group kun manga sida punna enlist tawse mi lising ani ga chamundra mutane ba adu ta di na kun manga na chamundra da lising ani ga no dam te yen tho ba mi cham phana thungde ba group amada mi cham phana thungde ba adu ba group mayam do Indian army da nongoi maru ma ka pa ko sunata ba ambush taw ko sunata ba adu ba mayam do loin kaushalaga suspension of operation tawraga political dialogue tawne marum si kaino aduna high pochi munna yenkanda high pochi akhoi iraksida akhoi ga jat sakchu namchat thajat mo mato ade akhoi terrain jing ji khangba moi oibani na makhoi si mercenary force na seasonara kanda Indian army sinna dabida expendable army hai na expendable army hai di kaino hai kanda siga ga chu kai mangjada sidon ga chu yaba ahong ba lanmi hai tare amaramda ahong ba lanmi force na sinara kanda hujiki hariba counter insurgency operation do adada hariba pochina anoba tactics wena Indian army ama sidu shakudi kuki gi akoina suspension operation toriba adugi terrorist group ki member tara kun sibudo akoi kai mangjade akoi gi Indian army ama sidu shakudi haraga adu sidon bana adu seasonal bana adu seasonal ga operation si 2005 te matang sum toro pochida hariba sigi kuki group sing ju arai banati moju mogi interest am lai puari da history de yenka da moju always power na paga chale maitaining dong no pa mang kaling da ni akhoi ko khun ngak chege mai ge ngak chege nongmai pipiu na khoiram na toksan na da lakna maron lai rabane adumaina sum tawraga lakhiba group ne adu power je mu mathanga wala kanda mu hoji kai hayo British thengna bada Indian akhoi gi freedom struggle da khoi myam yaw ne khoi kathok ne wai ne power je napa chat ne moi lam chat ne admain to na moi na Indian army ga namna ringai India government ga namna ringai sida moi gi narco terrorist ki moi gi empire drug ki empire se masi phajana occupied toroga secure akhoi gi golden triangle territory mas lam sida shift to shala ga moi plan moi agenda ne adu mai pa na to gre adu mai pa na to ki bedune ba sa gi paktak na no popi thale mi ba khun myama illegal oina sandol le mi ba mito myam pusalaga khunda salam mi ba adu lalolu myam si ke myam si no sara san na thamjalam mi se
moi sigi 2005 tak sign tawna raga Indian Army gi mahut chillaga moina India gi thabak tawruk se adugi mahei ne adugi achievement ne moi gi se ana adugi pon me loi tawchen ra kana hojik India government na moi da hek onjal laga kainom taw matam da moi na su haidura ka dori bi India government na apply to kiba illegal oiba international law violate tawba adum makan gi moi gi action me am do moi na kangthora ka da habi Indian Army ju akiba moi bani na moi no hojik tawning tawning khar taw matam da Indian Army back foot challe they are in the back foot ana adugi back foot chalam ni na hojik chi laji thing mu jungam dre Mete Romgi site gi su retaliation du tap tangi tawsale retaliation tawsalam ni na moi na masi communal tone amada communal violence in on thona na hona bodu somna kanda state ki intelligence ki report ta kai dadi Burma rom ni changalaga lami me am yauksalam ba ko longri set pa si ta le ramba ama to me am yauksalam ni na adugi input to the other home ministry salam ni na ami sa wangang dia dre karai do pande ya do people parliament de panjala pallaga su they don't have the intention to resolve cookie terrorism chin cookie narco terrorism si resolve to lotion gi haibagi moi intention leite moi di moi na season pa group ni na adu ma ka thabak to budi sundok to ning de aro intention do yaw do ni na hojik suspension operation leite ya tawn pra dai do kaim to gan le hai ji kai no da they don't have intention adu intention do leite atoba side of na kai no geopolitically yeng kan da Burma gi area da hojik ethnic army me ethnic group me amina control to chalaga military junta maning hanjala amina asigi area si da India gi web strategically China gi leiba US ki factor amadi sida south look ek is policy gi kaladan project ki kari gi me amse lak panina asom da leiba group sing gi janana ba khona ko da adu gi group tu da gi lanjal laga som da yaukshal ki me am du ga aphoba mari thamba sinen pa me Mete lu to do ku ki lu to mo re ka hai bi sen jam yaw re mo da mandi Myanmar gi factor ji nga kan da adu gi geopolitical mo gi interest tu nga kan da lamdam si da sahi lising kaya si de khunda leita da na maning makha tamba leba mo na la ba yellow mi sing cha masi mang ra ga su kai de hai bi moi manung da ama pachin ngang da su yaw ba hai bi ko di yam ching ne ana madu ching nari be pon mayam se masi thengna na bo na matam da di akoi isana hojikti labi bhium se akoi isana akoi hingna na ba defend tawna na bhona jaba natana makoina kanbirakani haibasidi chance yam less way kaigino hai kanda they are involved in this whole conflict proxy when yaoga su they are involved aduna akoida mi hapada chenari ba nupa duna just oile ramakanda my court chala koina wayan view na law matamda tamo just duna kamaina justice to deliver tawduri ke ba kamai tawduino ba aduna mo de koina kan view na tawbuse Swai the ma'am tona tat part me cookie in the way and tona in the piranga pie and a coat out over see and why Monday come Taurira come the way Taurira see a quay machine name of Changam and a more in the general but Changji see am the serious report name I don't know external affairs minister na Naranansu Magi TV interview at Obamda Markai Hai terrorist na equida land tarak matamda they don't apply any rules. When terrorists attack, they don't apply any rules. So when we retaliate, we don't need to apply any rule. Terrorists as terrorists don't deal with them. And I there is a thing that they have man at home the low lagasu boundary one with the cray no safe way in the color we must adugi rule to Gairaga Dumakwe take over. The money have say external affairs minister Joy Shankar Namasana Nanda national news channel Magi conclave the Mamasana interview high Ravan. Masimana Mumbai ki terror attack ta yumpham oiraga ngang baneba akhoi somda tawri pochi dadi ma adum haide aduna hariba po mayam se sigi dynamics mayam se khoi punna yengba changi masi khangba changi pochi masi khanga matung da akhoi na ngasi thengnari ba kuthongna bagi thodok sing ase masi chumnagi nongmi kapal lekhraga akhoi na kuthongna ba loire haibi aroi hujik kukina chin cookie narco terrorist group mayam na occupy tawsalaga leriba territory mayam je khoi liberate tawthok ta moi flush out tawthok ta ba roi haribe area mayam je khoi secure tawdu ba roi indigenous people singi right malan ba roi punuma singa se khoi kamdong na thengna ga dege habe se masi araiba thabong na te ana haribe porasida within the ambit of the law or beyond the ambit of the law man the law duna khoi gi damakta protect tawbigani habe tawk ta tagadi we have to something we have to think beyond adugi purview di wang ko khalak patamne sidi natural instinct neba aingon da mi no ji halagen chenjelaga aina ma haren lona ma dum chera pije kini hachal rosan odudi tamo dudi yate self defense right to self defense le adu tawta bane aduna hari poche
it obviously applies to community apply to we, and we have to seriously think on it. Aduga high basic strategies it has to be come out from one single table cham yang khedi tho di yaroi on lekai macha pocket group leader macha tholai myam se machine sum tawna tawraga di poching se loina distract tawre propaganda gi level la khoi ji fail oi mam di kaino na ekhoina makhoina tawiba haunadaba uncivilized oiba barbaric oiba action myam do madu ekhoina maling myam da chaina na expose tawna hona ke tawma tamda akhoi jo me tawla me mina akhoi gi thangjingda moina desecration tawsalakpa obruda cross yung jalak do aina wang hangin taw kanda akhoi na mukai da mi chasam da taw hek lera me ado akhoi isana self defeating oiba thabak ka pangtaw taw se sigi yamna khangde yamna intelligent oidaba yamna bamen ta daba behavior am su tawi kuki na akhoi gi miyam gi akhoi gi lebak sigi leader da akam pe ngang na akhoi swai da su dum ekta ngangi tawi si bo aduna sigi yamna bamen ta daba culture amu su akhoi gi society mark sida leiri se masina akhoi si isana isasi maithii jananabagi isana isagi mang tawjobodona thokpa thogdok mayam su yawri base masi leader leiriba group ki leader thole mayam sina munna wakhan khalaga leba ki apunba wakhalon midyeng amadi lalong amada changjan bangamna ba honabasi am tangai phate thamjagi Thagachari oja ai aroi bagi oina matam su tension la eduna oja humangna khoi khatang ten tak na minute samap oina ani ni gum thambi oja Hemchandra de ki hojagi oja khoi gi oja sabun su yam phajan thambi ri huji chathari bela long si mai kai yam phajan mek sing na kanu tawkhre ba ya ba kanu si adu hujik si akhoi ngarang gi phongphong sari ba khoi gi kainogi supermina gi si hot mix plant khoi thong sing ba thugai rak pa mamang gi simphal jiri lambi da LPG ting da kanu mena kapsilak pa so ka panang gi be driver gi smam lai re ade mathang in continuation na si su mayam am lai ha ba tare aduna akhoi sum thingilak pa khoi gi kanu si national highway lambi si ku tat pe gi mawong da ha ba tare smai lai ba aduga khoi gi economic lifeline da thingji lai se khoi shek mai de gi mo khoi se push taw si lai bin phalom da kamaina thambi ni go ja sai area se de ti masagi makoina matam sangdagi plan tawduna lakhiba adugi process to the makoi adum chatharakpani adum chatharakini se akoina ngak thokpa adagi kari no khara tawbang ngamdri bawbudi makoina sum henjelaga makoi plan dagi manung dida dum yalaga sum chatharakpa ama sim ta orakhi da tari aduga masi akoina ngak thokna honabada su akoina yam khudung sa da ba hai tare akoigi akoina hek kitang khud halluragana akhoi do onjelaga adum khoi sei thabagi mawong sima sum leiba aduga moina tawbana sum yaba asigi mawong sida sum satharaga sum leibanina akhoi yamna khudung sahandri sim masine maswai sidani masigum mayam si yengur kandani masai proxy war gi ama hai nupudona ise masi adum tasengna summaba sida yeningai amata yawdra amakakni na hainingi aduna aikoina hojik lawjagadaba stain sidi isana isabu tangai padana ngakthok chananabagi damakta yamna concrete oiba phirep ama low ama thau tarakpani madun nata targadi hojik haigriba thobuna ka haiba akoi masengi marakta aswaida group amana hek kaino me torokpa individual amana su man thokpa masum ngakpa swaibu pangana ngana daga leiragadi aikoida masigi chap chapa phire sum lawna bo na bakanda sunam go maroeba akoi masin makto unjenaraga adum leiraneba handaki akoina ugriba duni election sida su akoi gi unity si pana yam kairabneba masi amuk menjin da bo hona bada matam khara muksang duine masigi asigum basi sum sanaraga akoi si mina dum sanabada adum yahan ba dum yaraga leijebagi mowong ma sum leiri base masigi kaino si ma hongdokpa ma sangi khale akoi punna lemina na ba akoi platform ma saga na bo hona bada akoi di yam wari si akoi luching basi akoi di luching bangak tangai ba dongna he u basi luching basi yaman gi na gyan mangne amana mo hairkani ada hairiba luching basi ndu amuka amuk punjamnaraga wak tongminabagi chang si yam wat ba aduna masina maram orakanda aikoida akoigi maning handagi hongse hek lak masini masida aikoida yam mathau tari se yam afaba luchingba mathau tari adugumba luchingbaduna hairaga ningthijana plan tawraga manglomda sangjinaba honaba nata targadi luchingbsi amana swaida kainom torkba amana swaida kainom torkba tawraga adum yechinnadana adum imangda mangba kainu hom khangtaba phiho sum lakadrineba aduna akoida hojik yamna mathau tari basi
afaba luchingba ama mathau tari mahak kumba ama laba matungda masigi asigumba kaino singsidi yam laina sop toba ngamakpa yai haina ismai thamse yam nung heje za Premananda lakjige oza akhoi oza Hemchandra se thambi kibdo huji ki impending akhoi situation seida khoi me am punjin bagi am tangai fada ba wafam du pan bidi albai boina sai matang ki doza thambi yaroi pundana lan tawdi yaroi na ko lan tawai che khoina akhoi luo war gi maronda command structure haise command structure leithara lan taw yaroi mi defending ju war lan ngai ni na ko ana command structure leite yaroi chenu command am changi commander am changi ana khoi sida akhoi ai toina haijabado akhoi sida laikai kari leader de am yamba akhoi sida state ki leader bu leite national leader bu leite regional leader bu leite akhoi nakalam show lebe ko adubu formative stage ni akhoi positive sense lor su yai aduna akhoi chenu command am semum changi akhoi su amana haraga di maduda hiding ai da khana ne budi tawtare ko adu chumaga di adu sathamina ba koi command structure changi phana haibe ani khoi yekna basigi di moi command structure di leidna ko amana haraga di bo thadaru nu adi kanam chatan thadadi leidna moi kainom di yauri ba moi phapata this different thing ni moi da command structure di leiri ba ko khoi da command structure se leita ba ana lan bu nga ke ba lan bu tau ge ba command structure leitra ba chenu command leita ba discipline leitra ba kai kana rodom ni ana khoi da sigi mechanism ju wa le ba ko adom da katang khoi je focus to ba aduga taha na dise lowda ba tare tarara khanaraga adusu khanaba ya mi mem khana tare na ko khanaba ya da mi du yaw du nungai roi ko mai to ga yamna phajana khanaraga mapan ngang ba ya ba manung da ngang ba ya ba ani su le akhoi gi na manung da ngang ga da su mapan thokchala ko ba yaw pa lan taw dore nungai kap dore ji bu hanar hai adu tor di ya roi natra lan si di secrecy maintain to bai secrecy gi maintain to changi hai ba ya da ba le ba ko adu i to da khoi do jikti lan cha ba to live ni ngak pa satle lan ngak pa satle smai to tim ma satle ga live pi ni lan bu live pi no bro akhoi adu gi bap ta social media de hero saba de gi di paga na ngang ba adu na di lan di yaroi ne ko adu di live to the nomai cha ga ma win si ne ba ko adu na adu gi posim tokpi ba khatang secrecy maintain to ba akhoi group ki khan ba aina tawri ba se akhoi gi society si gi ai gi nation ji gi tawri ba taw da ba masa ma tum hang ba darka lai gi self restraint hai masa ma restraint tok tare mi ngon da kai do di ma yaw da tai na ko adu magi process sang ko chumi matam ko changani soidna di lakane asa tawe Jauza ay manabasi losilak pa mo zatho pulo sulak chige za public dre ki dakar lai khoi puna maksi yamna well discipline ba well organized oi bagi tangai fada su za ni sepan bi kamain tham bi ni uza losilak ai gi wena di ai aina khanjaba da khoi gi si cookie singi moi gi lai ba mouthpiece moi da ngasai gi the art of deception na oi da basi achuma mana ngangba tabak nam taw machin am ngangba sigi si mo yam kan sinai sinna ba si sum hen malaktana kukina oidaba ma nganga wallpaper am semaga lam maming kenom thonjala phalam thadro ko da swaida mayamna mamen ta dana viral pada chalaga ama ma question ga pa hana chi chumbro lan bo kain tawba yamna knee jerk reaction hai tare ko kuda ki ta kanu ma respond to bugi chana bi milai masi koi kitang kan to buchangi duga lan habise lan gi face ani dum lei maleng goina so ko romanticize war haiba ma duga real actual war haiba ma lan haise apanungai thabang nate awana misi mina inai yengai daba uhai daba all sort of brutal act mayam ma commit toba yamna na tai cha daba mioi bai khunai da khwaidagi kaita phajada ba khwaidagi laibak thiba thodu ma ha ga di war ai si oi do ne ba ko ana lan si ba koi romanticize tok thokum si lan da nuai na lan to bai ba leite lan da harau ningai maram leite lan da koi na harau kumai dong na ko to ba si masi koi kitang handa ba changi du seriously koi thainami na ba changi duga cookie sing na moi gi site gi tawrei ba por ba si mafam chana matam chana koi respond to bu du ni ma thau ta si adung hale tanai koi na unjan na to bu gi ma thau ta te adu hari por mayam si koi mayam na bu haibiri du ni koi gi unified structure ba sengwat pa si amaru oi adu madu sengwat na na ba hona ba da koi mayam sai gi interest sai gi aning ba pa ma sing si
थादोंनब चंगी अदुगा लेबाकी मियामगी लुचिंगबा और लीडर सिंबु पेन पेन हेक्ता या इराय लाइन हेक्ता चैबा ngang इसाना इसागी लीडर हाथ पे थबक से मसीदी कोई थादोकदबनी फगेरा फरोइरा मियामना मसक खंगब लीडर मने हाई तारगदी लीडर दुबु एकोना ड्यू रेस्पेक्ट ममदी लीडर ओरिदो आइगी लनाइगी वारी नते लेबाक सिगी फेस ओइन चखरबने अना हाइबा फेस तो एकोना प्रमोट तौबदौने मी खुदिमक मागी डार्क साइड दुगा गुड साइड लोइ लेय इवन लाइफ होबो लेय अदो हाइ पोचे मियामना लाइ उथोगे हाइदि माइ फजदबंगैसे लोइना मांगनखरगा फजबदुदा इंखलगा थांगला पुनरिनेबको अदमाइ तौना कोइगिसु तौबु चंगे नकोइसे मी चैबदा एक्ट पेन पेना अरोइ बि थांगै चेक्ता इराइ लाइना चैथोकसे सिगुमसे खर तोकदौनै अदो पोचिंगसि आइगी लेरिबा कैपेसिटी दुदा येंगनरगा कोइ थबक पुमिनबा मी खुदिमा माइ कैपेसिटी मानदे अदुना माइ मागी ngamgadaba thakto nongmai kapang ngamamina nongmai kapkani lalong yatpa ngamamina lalong yatkani chak thonga ngamamina chak thongadoni ana nongmai kapaga nongmai maru pan buduka palaga sok ka kanda kapiba miduna hero ne na khalambadu soga sining chita puraga mamo thwai kalibu doctor dusu hero ne haibase akoi kawba yade ana myam sigi contribution se loi lakadoni babu pen na hauna pizaraga lan changan ba ngamiba chak thongi du ki su mai contribution se angak pane ba ana an army march on its stomach have lanminum chali se chakhau sidi jaw chatpane han hainari ne ko aduna hairiba sigi distribution of ekogi magi labor ga se masi munna khanga kanda ekogi si kitang khoi streamline to bungam na hona ba adu yeng na ba kana no munna masa khangba aduga mang da uriba potu khakta de yumpham moiraga ekoi to ba yaroi khoina uchi kano haida da uchi kalag yu mai thai habra kano adugi film da tawraga di ekoina maithiba pining ba yeng na ba du lamb phangde na khoi masen hang loina imunai mu tabi film da sakini aduna madu section se na mai thamjai Oza Premananda, Oza Hemchandra, Oza Athouba Humna Fazabo Kalon Mamam Tambiduna Sigi Quick Dialogue, Sisaruga Biraga, Mapung Pan Bigi the Mapta, Oza Homoka Sohana, Norris Window Makati Tagachari. Nasigi when I did Norris Window Sanokchaba Dialogue Simatang, Silvajere, Haying Supung Pum Simakta, Manipurato Ibatungan by Susing Batanga, Kanan and Bidanja, the Pudun Lacti game, Yam Sung Soy meeting W. Puno Pomukahana Kurumzari.